Bismillahirrahmanirrahim. Salah Pak. Top it, nilai. Hahaha, kahiji. Gini. Top dulu. Alif jabar duaan alif. Sing gancang atuh it. Pamali tot-totan kitu ari ngaji teh. Kenapa ya tuh mana diajar? Mana bisa tak? Kalau hari itu jabar sirit, kembali ke ngaji hari ini mah. Sok terus sirit. Alif jabar duaan, alif jr duain, alif ps dua an in un. Dan tulikan dan. Tuluy kan Pak. Tulikan salib naon. Alif tanwin jabar ban. Nya alif tanwin jabar dua ban. Ba tanwin jabar ban. Ba tanwin jabar ban. Terus Terus kalau kanannya balik sama etang salib naon. ta tanwin ps. Bagi can beres. Ba tanwin jabar ban, ba tanwin jr bin, ba tanwin ps bun, ban bin bun. Tah, eta bisa. Saya nama bisa lah. Sadaqallahul adzim.